So this is my first time buying from Temu, and I'm going to show you what I got. This video is going to be, I'm going to show you what I got. I'm going to open it with you. Now this video, for those who want to learning Maltese, is going to be in Maltese. So you hear the Maltese spoken, because the more you hear it, the more you get used to Maltese. So I'm going to make it in Maltese. I'm going to speak in Maltese. Mela, din l-ewwel darba li xtrajt minn fuq Temu, ħanaraw x'ġibt, ħaniftħu magħkom, ħanaraw x'ġibt. Mela, nibdew bl-ewwel waħda, dawn clips tax-xahar. 4 clips tax-xahar. Dak l-ewwel wieħed. Issa. Dawn suppost ġibt tnejn. Dawn huma il-qiegħ ta' basktijiet. Il-qiegħ tal-basktijiet. U nagħmilhom bil-crochet. Biex nagħmel basket bihom tal-crochet il-qiegħ tagħhom. U ġibt tnejn. Dawn biex nagħlaq il-basktijiet bihom, il-clips. Biex tagħlaq il-basktijiet bihom. Suppost fihom 10, għandhom di 10 minnhom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dawn ikunu mwaħlin flimkien u mbagħad tiftaħhom hekk biex tagħlaq il-basktijiet bihom. Issa. Dawn l-akstu tax-xahar. L-akstu tax-xahar dawn. Tax-xahar, l-akstu. Suppost taw 50 waħda. Ġifieri ħajdu ma jispiċċaw li dawn. 50 waħda. Issa. Għax insejt taġġib. Insomma, nara. Okay. Mara. Din storage. Tagħmel l-affarijiet fiha biex tarfa l-affarijiet fihom. Suppost hemm tlieta jkunu mwaħħlin flimkien. Tlieta jkunu mwaħħlin flimkien suppost, nistax nifhimhom. Nara ta'. Tlieta jaħlu flimkien. Nara kif initew. Okay. Biex taqgħet l-affarijiet għandek il-hand il-din nara biex taqbad. Tiftaħ. U biex tarfa fihom. Suppost li hemm tlieta minnhom daw. Qegħdin imwaħħlin xi waħda, 2, 3. Qegħdin imwaħħlin flimkien. Jkolli bżonnhom jien biex narfa l-affarijiet tal-crochet u hekk. Issa. Din tal-karozza. Din biex inwaħħalha mal-karozza. Di teħel mal-karozza hekk. Twaħħal. Ma nafx kif di tittamilha. Twaħħalha mal-karozza. Rid niċċekkja kif tagħmilha sew. Nixċerta. Twaħħalha mal-karozza, tagħmel Le, hawnhekk twaħħal il-mobile. Lila twaħħalha mal-karozza hekk suppost, rrid nara kif. Twaħħal il-mobile biex inti tkun jew ikollok tista' tiffilmja, tista' tagħmlu hemm biex tkun qed titkellem ma' xi ħadd jew biex tara t-triq u hekk. Ma rrid nara kif nrid iwaħħalha sew mal-karozza din. Hekk naħseb.
M'inhiex ċerta kif, issa mbagħad niċċekkja. U ganċijiet, ganċ tal-crochet kull size ara. Kull qies, suppost għandi 14 il-wieħed. Jibda mill-oħxon u dejjem jinżlu wieħed oħxon sewa. Dejjem jinżlu sal-irqaq wieħed. Hemm 14 il-wieħed suppost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sanna. Hemm 2, hemm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 il-wieħed. Dawk li ġibt suppost. Dawk huma li ġibt. L-ewwel darba li bat minn Temu issa nara l-affarijiet u mhix sew li qed ma tantx qiegħda hekk din ma tantx nara li irrid nara kif irid iwaħħalha fil-karozza sew. Alright, dit infetaħ hekk, qed il-mobile hawn. Di twaħħalha hekk naħseb mal-karozza, prova twaħħalha, suppost li ddur din 360 degrees. Suppost kienet iddur 360 degrees. M'inhiex nara ddur. Alright, hawn idur. Hawn idur 360 degrees, tista' tagħmlu hekk il-mobile u tista' tagħmlu hekk. Issa nara kif iwaħħalha fil-karozza. Mela dak kien il-video fuq ġibt l-ewwel darba minn Temu. Nispera li jogħġobkom.